video. Danas otvaram boksove u Brawl Starsu. Sam oglašu boksova, big boxa. Mislim da samo njih ima pravo boks. To mislim da je tako. Ok, zabije. Bilo bi dobro da dođe stara. Skvika, ljudi. Skvik. Nije Spike, znam da nije Spike. Snimam, dobio sam opravu video Skvika. Ja ne mogu vjerovati. Pišite od ovog skina 1 od 10 u komentarima. Oće nam... Ništa. Dobro, dobio sam pojene za Skvika, ništa. Ok, još pojene za Skvika. Pišite u komentarima da li neću da napisam. Ili Skvika. A za Skvika to mi treba to. Pa, šta je s ovim otvaranjem? Pitam vas. Gadget za Sprout. Sad ako dobijem drugi, ja završam video. A ništa je drugo, ja. Za mene je to mora. Ok, dobio sam Skvika. Ok. 6. Dobro, i ovaj mi se za kut baš gdje sviđa. Tu mi je ekstra. Tu mi je ekstra, upravo. Ok, imam još 2, ali mislim da će biti 6. Mislim da je bio 6, da bio. Ok, za Karla. Sviđam se Karlko Brawler. Ja ne mogu vjerovati što sam sve vidio u ovom otvaranju. 5. Sam vidio što je od nešto pripiš. Ma ja, ništa. Ništa, brije, sinovi moji. Gledajte sad. Colt. Drugi gadget. Ništa mogu maksati. Ovo se ne maksa nešto. Mogu se dobiti. Carol is my name. Geology is my game. Carl. Ništa ti. Ti si dobio pin. Znam. On će mi biti tužan. Mislim da je dobio i Dynamite, ali ne vjerujem. Mislim. Da, nije. Ne znam, ljudi ko mi se dobio. To the rescue! Another day, another life saved. Let the saving begin! Evo, gospodin na drugom od Skvika, Star Power, 2 gadgeta. Mislim da su 2, ne vjerujem. Karl i Colt. Da, 2 gadgeta. U jednom otvaranju. Ljudi, ja ovo ništa nisam na mjestu. Vidio su sam. Na papire ne znam koje sam dobio. I to bi bio to za ovaj...
stój, zawalę video. Stop. Wait, stop.